Osnivanje foruma proizvođača vina, brendiranje turističke vinske ture, internet prezentacija vinskog puta, održavanje prekograničnog sajma vina samo su neke od aktivnosti obuhvaćenih projektom Veni Vino Vici i najvažnije je svakako da će Zavičajni muzej kao nosilac projekta u prostoru Arheo-etno parka u Ravni, gde su sačuvana svedočanstva o gajenju vinove loze u davnim vremenima, otvoriti muzej vina. Potpisivanjem ovog ugovora pod simboličnim nazivom Veni Vino Vici, Zavičajni muzej Knjaževac dobija, pored svojih postojećih objekata i stalnih postavki, i potpuno nov i savremeno opremljen muzej vina, kao i odgovarajući prostor za vinoteku. Sam naziv ovog projekta nije slučajno odabran, jer on jasno ukazuje na bogatu tradiciju proizvodnje vina u našem kraju, koja seže sve do antičkih vremena. Osnivanjem ovog muzeja mi ćemo pokušati da našim sugrađanima, kao i, verujem, brojnim stranim posetiocima, upravo prikažemo svu veličinu i raznolikost te tradicije koju mi ovde negujemo. Dobri ljudi koji rade na ovom projektu, kao i u našem Zavičajnom muzeju, su u meni siguran garant da ćemo u tome i uspeti. Pored Zavičajnog muzeja Knjaževac, na ovom projektu radi i Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva Timok iz Zaječara, kao i Privredna industrijska komora grada Vidina. Sama vrednost projekta je negde oko 121.000 eura, od čega je nešto iznad 18%, dakle oko 22.000 evra, namenjeno za direktne investicije, odnosno za nabavku opreme za naš muzej. Projekat finansira Evropska unija iz svojih IPA predpristupnih fondova, a kroz komponentu prekogranične saradnje Srbije i Bugarske. Na kraju trebamo biti svesni da naš lepi grad ima tu privilegiju da od 13 potpisanih ugovora čak 3 budu iz Knjaževca i ja sam siguran da ćemo mi učiniti nešto na što će svi Knjaževčani biti ponosni. Očekuje se da će realizacijom projekta Veni Vino Vici biti uspostavljen prekogranični turistički put koji će promovisati vinske podrume, omogućiti turistima da ih obiđu, ali i da degustiraju i kupe vina od 45 proizvođača u Timočkoj krajini i 6 u Vidinskom okrugu.